Assalamu alaikum hurmatly YouTube görücüler, bekendeşler, kandaysızlar. Kutmandуу günüңүздөр менен. Бүгүн biz sizlerge жалаң ургачы солу койлорду көрсөтүп беребиz. Көрөрменден дароо билдиңиздер окшойт. Бул жерде каштаны койлор сатылып атыптыр. Бул жерде 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш жалаң ургачы кой бар. Бул жерде жалпы 140 башка жакыныраак. Ага жетип жетпей. Азыр бүгүн biz sizlerge ушу койлор тууралуу ээси менен толук маалыматты беребиз. Бул койлордун дареги Чүй облусу Сокулук району Совхоз Фрунзе айылы туугандар. Сиздер мына ушундай бир короодон келген, бир түптүү койлорду алам десеңиздер, короо түптөйүн. Ушундай эт жана куйрук баатында койлорду көбөйтөйүн деп атсаңыздар, мына койлорду биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Эти азыр орто. Булар гисар койлор экен. Көпчүлүгү каштан, арасында 2-3 штук кызыл кой бар экен, 3-4 штук. Калганы жалаң каштан, көрүп турасыздарбы? Bir tüptü koylar. Bir koroğdu ha? Bir koroğdu. 138 baş dediniz ha? 138 baş. 138 baş eken, kızıkkanlar bolsa baylanışыңızдар. Malumatты bere başlayız. Köpçülüğü kança tişe mi? Kartan koylar var mı, yok mu? Köpçülüğü 2 tiş, 4 tiş, 6 tiş, 8 tiş geçeyim. Jaş koylar köre okşaydı ha? 4 tiş, 6 tişler köre okşaydı ol jerde. Sırtqı görünüşünden qarаңыздар. Maşallah, koylardın bir koroğdu görüp atasızlar mı? Lazım ben sizlere görsem. Hazır talada jayılıp жүрөт tuğanlar. Küz geldi, tala açıldı. Baksanızlar, semirgenini aytыңыздар da hem. Hazır bizde hiç ele aldın ötkörбөй жатат. Aralağa öteyinçi koylardı jakыныраак көрүп алыңыздар. Baskan turgan kebetelerini. Köpçülüğü kaçtan ekeni? Kaçtan. Kaçtan kara öğünecek. Onday. Okşoş ekende koylar çöpte birbirine. Bir tüptü eken bunda karasanızlar. Tüy okşoş koylar eken. Bağır sattık kavuş hep. Bağır satılады. Çolok molok жоқ şeyt ha? Билетке бар кичине орто болгон. Атак страшность жоқ. Söksün gana emес. Жоқ. Таза. Zat taza eкен tuğanlar. Neyse? Bular kaçkan emес koçkordan? Жоқ, koçkorgo toka. Koylelek. Tak tuğanlar, hazır koylardı dağı bir 10 gün jakşılap talağa bağıp, uçkan çöp menen toy koyup koysanızlar, eti tor olup, özüne biraz gelip, öte semirbey, рабочий, куут состояниясы өтө сонун боло баштайт экен да. Ушу койлорду алыңыздар дагы, жакшы кочкорду алып туруп, бир коюңуздар тугандар. Ушулардан бир төлө алыңыздар, бир түптү. Бир чүйдүн кочкорунан бирди койсоңуздар, чүйдүн кочкору. Каны дагы башка кан болуп, мощный төлдөрдү аласыздар бирсе тугандар. Алыс канды койсо бири-бирине жакшы түшөт дейт. Корооду ушинтип курап кетиңиздер эми. 138 баш экен. Булардын бааларын да аз тактайбыз. Koçkor menen kıldaganlar köp bilesizler, seleksionerler köp koçkor menen kıldagan. Koçkordun kanın bilip, koydun kanın bilip, oşentip koroo tutup ketken. Sizler dagı ушундай koylar menen korooңуздар tutup ketiңиздер. Et jana kuyruk bagытында özüңүzдөр бул жагын түшүндүңүздөр окшойт. Men koroo кылат элем, көбүрөөк дүң башта бир кандуу болсо жакшы болот эле, кийин төлдү улап кеткени жакшы болот эле деп аткан болсоңуздар, мына ушу корооду биз сиздерге ушу койлорду сунуштайбыз. Бир короо койду. Бүт баары сатылат. Азыр мен акырын баасын сурайм. Майдалап сатасызбы, дүң сатасызбы, кандай болот булар эми? Дүң баада алса 17 миңден сурап атабыз. Biraz түшүрүп беребиз. Дүң баада 17 миң сомдон сурайт экен шеп. Анан мындай терип алат элем, бөлүп алат элем десе, анда дагы мага 20-30 керек эле андай мындай десе, сүйлөшөсүздөр. Андайларга да сата беребиз. Андайларга да сата берем дейт. Эми мындай кой алам деп, азыр дос туушкандар дагы, коңуш колоң туугандар дагы азыр мындай Кыргызстанда кой күчөп атат деп популяризациясы. Дос экөөбүз 30-дан 60 койду алалы деп анан да үчүнчүсү кошулуп кетип 120 койду алып коелу дегендер болсо, мына ушу корооду көрүңүздөр. Анан өзүңүздөр бөлүшүп аласыздар. Бирге баарыңыздар чогулуп бир койчу коюп, бир кочкор алып ортодо корооду улай бересиздер. Азыр мындай көп тугандар. Карасаңыздар бүт эле 35-40 миң долларга кочкорду bir adam albay 5-6 adam birigip alıp bir koçkordu bağır işlet odat. Maşallah.
Koylar bir tüptü, bari okşoş. Buyursa şunda koylar sizlerge buyursun. Safka Frunze'den şu koylardı görsöt atabız. Eterek kaçırbay, yettü. Öte arık emes koylardı alыңızlar, korodu tüptеңizler.